Assalamualaikum hurmatly No'g'at Qarjibot kanal katılımcıları. Bugünkü 16 aprel 2023 yılı biz Bilaylık Mötünün Kayrak şehirindeki Afro Mescidine geldik. Şol yerde kızların Kur'an jarışı bolca şol yere çıkırdı bizde. Ben özüm atımdan jana No'g'at Qarjibot kanalının hizmetçilerinin atından tutkanızdan kabul olsun demekçiyiz. Onda kettik. İçeriden görüyoruz kızların jarışını. Notluğunlar. Makaramıza 15. aprel dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sıratin müstakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim. Siratal Tenzilel azizirrahim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون بسم الله والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم الذين هم صدوا ومن فأغشيناهم فهم غافلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجاء من أقصى المدينة وجاءهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة ونحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Samed. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحض على طعام المسكين. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bismillahirrahmanirrahim.
في شد قاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم في شد قاسق إذا وقب من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجعل كيدهم في تضليل. بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لا أعبد ما تعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحض على طعام المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم كلا سوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم يحسب أن ماله أخلده. بسم الله الرحمن الرحيم يحسب أن ماله أخلده كلا. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحض على طعام المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما القارئة. والله صدقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة بسم الله الرحمن إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. رحمة Jonathan. Jonathan. Apa sen? Sen. Yok, Zidne rada. Peygamber napas. Şeyde traktör. Peygamber zıbalas. Bazı. Yok, o yapma kuş beturumuzda işte. Ne karakter? Burada. Bismillah. İslam'da kaç yaparsın? 40 var. Dağlatta kaç yaparsın? Dağlatta. Çoğunu toplar mı? Başım o kadar kırmızı burunuzlara. Sizge. Peygamberimiz kaç yaşında peygamber oldu? Peygamberimiz kaça büyüdü? Ortada. Yapar, çek edeyim. Yapar, çek edeyim. Kaç yaşında uylangan? Kaç yaşında öldürdü? Kim daha? Kaça büyüdü? Kaç yaşında? Peygamberimiz. Peygamberimiz kaç yaşında öldürdü? Rahmet Allah razı olsun. Size kıvrak Kur'an'a böyle inşallah kendinizlere rahmet her birinizlere inşallah bu vatanların içinde benim var. Yok birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü nesnada inşallah hasatan berekleri var bu vatanların. Buna özür tavsiyeler. Biz orta yolda sınıflarga bu dayaklarda ortaçı insanlarız. Sizge Жомок китептер. Anafilos kitapları var, Cuma kitapçıları. Бүгүнкү катышуучуларга, активдүү катышуучуларга кичинекей болсо дагы Куранды буйурса эч качан калтырбай сабакты жакшы аткара турган кичинекей кыздарыбызга. Uzattır bula. Bu baştapkı beleğidir. Düşünüyorum. Gelecekte bundan daha gıcapsana kıvrak zattasana sizler daha kıvrak inşallah bunun da kıvrak birbirine yetişesizler ha? Kıvrak zattada. Gelecek sizlerdeki. Çünkü жақсы okudular. Bir dahaki daha bir kılav zaman ki Өзгөчө. Bir belgesi var. kimisi Bu yerde Cumok kitapları, Kırgız Cumoklarının altın cilanı degen Cumok kitap var. Hocamız, Tacımız, Sadır Japarov'un özünün kolu menen bizge berdiler, şu ballarga berdiler, eskinin bolsun dep. Özgöçө belek kılıp, Ubaydullahi ve Adina деген kıza bergisi geldi. Sebep singisi menen özü kelip katışıp kelip oturup apası kelbegen karabay. Dayız, bilelim. Кудайым береке берсин баарыңыздарга.
Mına endi bu baştalışı da keyin жакшы hareket. Ana katışkan ham, katışmagan ham beraber olup kaldı. Bana bileğe pultu olsun, жақсы okuyup verdi. Jazakallah hayır. Rahmat. Bu. İkinci orun. Экинчи орунга мындай электрондук таспир. Муну менен таспир кайта убакыт көрсөтөт, компас бар. Saparova şimdi var. Ушундай бир өзгөчө белгибиз. Onunki Kemirova Asma. Үчүнчү орунга мондай Куран берек. Төртүнчү орунга да ушундай. Onunki Abdülgaffarova Meryem. Rahmat. Dağında beken bolуңуздар. Өтө Ha. өзгөчө болду сиздердики. Endi Кичине болгондугуна карабастан Куранга болгон мухаббат сүйүүсү бекем өтө жакшы окуп, тажвиди жаттоосу жакшы болгон кичинекей карындашыбыздын белеги. Дагы да көп сүрө жатат, илимден берекелесин. Окуткан устазасына да, ата-энесине да Allah razı olsun. Cennet Melek Cisal. Ustazlar da başkası var. Kaçta ustaz var ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, konaklar böyle 7 ögün. 6 ögün, 6 ögün beni sakınız da. Verin işte. Bir 6 Evet, 7 ögün, 7 ögün. Bundan keyin dagı жақсы okutub, alım qilib, ahiretke dayanmamızda. Көп okuyumuzda. Bir жакшы бата бергенди. Ушунча эме кылдык. Бекназар الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bugün günde buna şu konkursumuzga, yarışımızga sebepkar bolgan şagirdin Beknazar oğluma Allah Teala ilmiga bereke versin. Qalaydın emasa buna okutgan hecilerimizge buna mükemmel Allah Teala ilimlerini bunun da ziyara kılıp bu dünyada dağı ahiret dünyada dağı bergen bolsun. Allah Teala bu dünyada da berip koymasın. Ahirette bergen bolsun. Şu baldarını oğullarına bereke versin. Dağı birden keyin inşallah bunun da çoğurak kılıp alıp gelip elimizge, yurtumuzga, mamleketimizge Allah Teala tinçlik versin. Tinçliktın arkasından Allah özü razı bulan turgan taat ibadatı nasip kılın. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Çok rahmet, kelgenizlerine rahmet. Elhamdülillah, bana bir kızını gördün abi. Allah Teala şunda kızını bergen. Allah'a mahtul olmasın. Çok, buna kızım, buna da. Kaçta okuyorsun kızım? Ha? Kaçta okuyorsun? Bir. Kaçta sıra bilesin? Kaçta? 14 maşallah. Kim kızısın? Maşallah, Allah razı olsun. Rahmet. Ha, söyle konser şimdi. Hurmatli No'g'at hojimiz o'tgan No'g'at barcha shunday bugun ayaqlar sog'lom to'g'ri tinchlig'ingizlar omon bo'linglar. Ko'rishga tinchlig'ingizlar omon bo'linglar. No'g'at hojimiz o'tgan man sizlarga xizmatimizda.